Iti nga ro din irugi nga iba sa dito lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Andro iti Solsona Ilocos Norte. Sagudahin nga ro ti surat. Dear Manong Nemi, mamati ak unay Manong Nemi tinailanad itinasantuan nga Biblia ako nana. Magunod ti anyaman nga tarigagayan no agtalinaed ken ka dagiti talong aramen ti biyag. Umuna, pamati. May kadua, namnama. Ken may katlo, ayat. Ngem kang runaan nakadagitoy ket ayat. When faith, hope, can love. Awagan naglatan ti Andrew Manong Nemi tubuak iti Solsona Ilocos Norte. Nagtrabawak sa Jay Valenzuela iti Metro Manila Manong Nemi. Kat may sakmat ka nagiti kang kanawin nga agbibuya no adak ditoy. No adak dito Ilocos may sakmat ka nagiti dumtungig. Nakamagsurutak lakit kumit nga iburay ti pakasalitaan ti biag ko kinayat adyak tupulos malipatan ang nagbalinan nga lagip tinapalabas ko. Ngam sagmay ti amin Manong Nemi ipagsagman tinalos nga nagpanagyaman ken ka tada ka nga mangkibin ka na kami ngayon kay itintay panagsubli tinapalabas amang tuntun tinapalabas ken mamagsilpo ti agdama ken ti masakbayan. Kablawang kayo, tinaragsak nga orasyo dita na kay aming agsaserbi di Action Radio DCJC overall number 1 radio station di Los Norte ken Lawag City. Nang naruna ken ka Manong Nemi. Ken kastamat na nagdi-sponsors ken nagdipada kan dumdungi ken nagbubuya. Nebag nga oras tay amin. Ket kastuman nga Manong Nemi nga rugyanta ti aglagip tinapalabas. Leplepas ti panagsarita mi ti cellphone kini Manang Delia. Tinauna kabsat mi nga asawa ng kendua nga anak na. Kinumusta kida sa Jesulsuna Manong Nemi. Ket okay da kanumet da kastamatan da nanang ken nagdiduwa nga check. Napastek kanumet iti panagbasa da. Ket nasiyat ko nakmet Manong Nemi tapno di masayang ti pawpaw it kong gasgastusen da. Ngagkapo di sweldo iti pa nagtrabaho kiti may nga factory dito Valenzuela City iti Metro Manila. Kat gabuta nalpasen ti panang pakamustak kadakwada iti Solsona Manong Nemi maturog ak kuman iti ta matugtog tiri daw ti silad ko. Tinamag ko na sino ti kanulen lady mi ni Aling Vanji. Ket ko na nangadda ka no sa nga ilik. Naggapu ka no palang sa Ilocos. Alma ka no tinagan na. Ni Alma? Diyan ka mo Manong Nemi nurumbing maragsakan na. Tas sa sino ka din ni Alma? Itibiyag ko Manong Nemi. Ket iso amis mo ti umay mang bisita kaniya. Ngayon Mano nga tawen tinapalabas. Diyan ka mo no ibaga kuno iladawak no anya ti marikriknak ti panakaamok nga di sa nga ilik ket ni Alma. Ti babae nga inayat ko tinapudno ngem saan mo ta siyak ti inayat na. Ti babae Manong Nemi nga nang paay kanya. Rimuharak nga ron iti silid ko ket sinangok ni Alma. Si kakadi nga talaga Alma? Andrew, napaod ka dilaingan ti upat nga tawin nga saan na ka nakita tapno di na akong malasin? Kasla na bayag una yun eh. Ngem upat pa lagayam nga tawin. Abay nga rin nagsangit ka. Abay nagsangit ka. Nagsangit ka kung nagtatumtum rin nakitilumam. May isang tawin ko nagtrabaho sa abroad. Ket talumet nga tawin nga nabalo dak. Karib man gata na karwarak. Ket pinalubusan dak nga nagawid dito Pilipinas. Nadamag ko nga deta eh.
Amo nagasat ka. Mamano dagiti maibalod iti abroad nga makasubli as Vivian. Gabutan mo ti Diyos ng awan ti basol ko. Iso nga nawaya-waya anak kon. Ngayon ti makadakes. Nagsubli ka iti lugar tayo. Iti sulsun nga diyak matan nasangpetan dagiti agamak. Da Vincent nga asawa kani Harold nga anak mi. May sa palagi iti tawan ni Harold. Iti pumanawak. Kat mano itan itawan na. Da Kellen. Kaya't mo sawan. Sapsapulam dagiti agama. Da Vincent. Kani Harold. Uwen. Adan na kaibaga nga dadato ti Manila, Andro. Alma, nalawat ti Manila. Amok. Ngam jak tuwag sardan nga ging jak masapulan nida. Adaag ko na kanyak. Kanyak nga, amom ka no ti ayan, ti dati nga nasingid nga gayam mo, ni Vincent, ti asawak. Amom ka no. Amom no sa dinot ayan ni Vincent. Iso nga, siya karod ti nasidgak tapno pagpatulungan. Nagsan na ayak manong naimi. Kanintuloy ni Alma tinagsangit ka nagpakpakasi. Nagpakpakasi akin ka, Andro. No amom ti pakasaraka kini Vincent. Ibagam ko ma. Tulungan na ko ma, please. Gayam. Baka no saan ka penganangan. Ada nabating nga taraon. Ngayon so kumati pamigat ko. Saan nga balit ha, agluto ak tumanin na bigat. Tinaskan kit mangangka. Intan ti kusina. Ha? Amok na saan ka pa nga nakapangan. Umay ka. Manong nemi imbati pa laing ni Alma digiti gargaret na iti salas kat nagkuyog kami nga nagpakusina. When? Di Alma nga impateg ko nga saan nga siyak ti kinayat na. Dati best friend ko nga ni Vincent manong nemi ti inayat na. Ita, sapsapulan ng digiti agama. Sa dinunti ayaan di Vincent kini Harold. May kanyak ni Alma ta siyak ti pagsapulan na. Sapsapulan na kanyak. Tinapukaw na nga asawa na, ngisot kinayat na. Kit siyak ti sinaktan na apinaay na. Umayag patulong ita kanyak. Ti babae nga ng paay ng sugat ti puso. Ida sarak pa yan, ti kanin na. Inda sarak ni Alma, iti inapoy ken may isang bukil nga sinikang nga tilapia nga nalokan iti rangaw ti balangig manong. Pila to ma? Ken masensya ka no, dito lang ti naira na nga masida. Ang magusto mo ti tilapia, san ka di? Malagim ko lang arod na kitay naiimas nga tilapia sa Jesulusuna. Di ba? Magustuhan ta idi ti mapani sa karayan nga agbuburak. Ket magustuhan ti tinuno, uno sinigang, uno rin ng tang tilapia. Siyak ti mang gusto, uno da kayo kini Vincent, ti agtariga ka iti tilapia. Kinunanag at nagkatawa akmat manong. Manong nemi tilapia tinagbaling nga topic mi. Tilapia naimas ng runanong kapoy ti karayan sa Jesulusuna. Inulit ni Alma. Tilapia ang makalaman. Tilapia ang makalapan ni Vincent. Ket si kami sumuti mang sigan. Nakalalagip na gidi aldaw. Iti karayan sa Jesulusuna, Andrew. Amo ka maragsakan ka. Numalagip mo. Ngayon siya. Agsanayak. Andro, aging kakarita, kad di mo palang malipatan dahil di parang pahay ko ken ka. Sorry ngayon nagbidutak. Saan nga si katinayat ko? Saan nga si katinayat ko kada kayo kini Vincent? No dikit ni Vincent. Ngayon nagbiduta ka ng ipatag kan Vincent. Oh, mangangan. Irapin mo ti mangan. Bayat nga. Agsalsalita ta.
Aga ka baranggayan kami kada Vincent kini Alma manong Nemi. Nasingad kami nga gayem kini Vincent. Nagkakaredwaran kami ti elementarya aging gati high school. Ngimsahan na ka nagpatuloy nga nagbasa iti kolehyo. Tas yak meten tinangasikaso iti talon nga awat day di tatang. Idi tapungusaw isuna. Gapo iti panakakimat na. Kada Alma kini Vincent nagtuloy nga nagbasa iti college sa Jalawag. Inayat ko ni Alma, manong Nemi, akasmet ti panangayat ni Vincent ken kuana. Agkarabal kami iti panagayat na. Ngimtak sanggasat, tasyak tinapaay. Upat nga tawanin. Ngagtab-trabaho kay abroad? Ha? Upat nga taon nga nagtrabaho kay abroad. Ketsyak, adan tumaten inam nga taon ko. Nagtrabaho dito Manila. Oh, anay mas kadumad lang tilapia. Nahimas. Tasak ba idi nga nagkasar kami kini Vincent. Nagpukaw ka. Imay ka dito Manila. Tsaka min kayat nga saksyan ti kasaryo eh. Namampi kayat idi ni Vincent nga siya tagbalin nga best man na. Ang sakit taman. Ang beso nga best friend ko idi ni Vincent. At siyempre, siya ko maturumping nga agbalin nga best man na. Saan ko masaksiyan ti panagkalasay, panagkasaryo. Isa nga, imayag dito Manila. Baring no anis to ka makalipat ko nak. Nga mapay nga may mesa ka pa lang, Andrew. Tsaka mo, siguro kat sampay nga dimteng di babae nga naikari para kaniyak. Siya ka di pa lang, tipat patik mo, Andrew. Ha? Ulitek. Siya ka di pa lang, di. Ipat patik mo, tsaka mo. Api nga di mo amo. Ingkarik ngamin itibagik. Ingkarik ngamin itibagik nga maminsanak lang nga gayat Alma. Amukla ko ma. Andrew, amukla ko ma kas tati kinapudnom. Ngam napudnom at idi kanyak ni Vincent. Hoy. Napudnom ang di na napagtalin na edday tang kinapudno na. Insukat na kang adagos idi tamaamuan na anabalod ka. At ipamati na kat saan kang makasubli pa nga si bibiyag dito Pilipinas. May sakan nagsanggasat ka nagiti ado nga OFW. Nagiti mapan makigasanggasat ti sabali nga pagilian. Iti ayat da nga dumuras ti panagbiag da. Nagsanggasat ak Andrew. Alma, saan ka nga makuna nga nagsanggasat na nakaawid ka mo at kasi bibiyag. Kalbasan ti talo atawon nga panakabalod mo. Imbag ta saan da nga pinaturog ti kasok, Andrew. Kat nadugtalan nga awan at talaga ti basol ko. Pagyamanam deta nga. Pagyamanam deta iti Diyos, Alma. Uwen, saan idi nga agsarday ti panagkarkararag ko. Nga sabi ko ma, tasan na nga baybayan ni Apo Diyos. Di pa nang kidaw ko kini Apo Diyos, di pa nang tarabay na kanya, kada kami kada kiti agamat. Ngam sa dinut ayan da Vincent kini Harold. Sa dinut ayan da kiti agama. Hanggang agsangit akas Alma. Di ka penalbas ka na nga na. Diyak panggawidan ti agsangit. Diyak magawidan ti agsangit, Andrew. Nalpasa ko nga nangan. Agama na indasar mo nga taraon. Napukawan ti bising ko. Sige, ipaknik nga ro din na gito eh. Maturog tan. Ha? Oh, abay nga naklahat ka. Di kahit mo sa oy, nagkakorto ta? No, ano ba kang dekorto to eh? Kasaritak ni Aling Banji taos sa rin ti bakante a kwarto. Yan no anya ti plano mi ti kaadam nito ay Manila. Didyo kan nga gyan. Oret at damat bakante nga pagyanam. Manong Nemi, uray idi adda akon dito Manila ngagtrabaho. Ngay pau-pau itak. Ti kasapulan dagiti kakabsat ko agraman kininanang ko. Manong Nemi.
Madamdamat kumidlata ti mapaspasamak kada alma kini Vincent. Ni Vincent idi manong nemi kadta agtrab-trabaho kad adala tamit ni alma iti balayda nga mga aywan iti anak na. Ngayon dikuan ta naikat ni Vincent nga nagtrabaho. Naikat ni Vincent iti trabaho na. Kat nakaaramid ka no ti anomalya. Madamdaman ko idi manong nemi nga masansan idi nga agap-apa da. Aging kasla pinilit idi ni Vincent ni Alma nga mapanagtrabaho sa Saudi Arabia. Aging ka nga nadamag ko nga nakabalod ni Alma. Gabutan nakadisgrasya ka no ti aywan ng ubing. Nagpukaw maten ni Vincent iti lugar mi ket imay maten dito Manila akaduana ti anak da. Oen manong name saan ko kumamit nga malagip. Dahito pagkasalitaan mi kini Vincent agraman kini Alma. No saan nga dimteng ni Alma ngagsapsapul iti asawa na ken ti anak na ket siyak ti pagsapsapulan na. Oen manong name. Ket gabot adda isuna dito pagkasaraak. Ket nera nga rabi pinangrabi sanasken nga dito ket umyan. Uno dito'y palang agtalinaed ag kasera. Bayat asap-sapulan na dagiti agama. Alma, naisaganan ni Aling Banji ti silad nga para keng ka. Agamanak, Andro. Nuawang ka. Jack Lamon. Napangkagayam di balay mi? Wen. Mala dinadakdakamat ni nanang ko. Ken kastamatan kinimanang ko nga Delia. Napanak kat isudat na nakamuak. Nakamuam nga niya. Isudat na nakamuak nga amom ti ayan ni Vincent. Ken naintad damatan kanyak ti address mo. Imbagtam, Jack narigata nga ng sapul. Nirana pa itrabi. Mayat ta nairana kay trabi. Ngem no aldaw ko ma, siguradong awanak ko ma. Siguradong ang dakti magtrabaho manaksin no no Domingo. Masalutsud ko man. Andrew, talaga ka di nga akong paasawam? Tabay. Masalutsud. Apay no akong paasawak. Saan mo kaya maturog iti silid niya sa gana ni Aling Banji? Kahit mo kadingan kay data? Haan? Ala si Kawat. Ni Andro. Kahit naklang paisman nga nagkatawa. Amo namit nga. Agluluka at. Ang ako kumidlang na jay. Awan ti bangayat kanya kay. Akas iti saan mo panangayat kanya kidi. Andrew, no kumatadwa ti pusok, abe kiti nga saan. Mabaling ka kumamat nga, nagbaling kamat nga napatig ka niya. Emiso na lang ta, dapat patig ni Vincent. Amo ka nga dapat patig isunat. Siyak ka di pa lahing tada iti puso, Andrew. Nasi kang gadi magsalita treta. Kahit ko mamuan. Tsaka mo, ano siya ngamin ti agayat kat ayat ngagnanayon. Naggasat ti babae nga ayatem no kasta. Ngem dagsang gasat ta kalma. Dadinagmat ipatpatek. Andro. Nagasaganan ti silad mo. Di mo kadikayat nga si Kamet. Mamam ka di Alma. Nadya ka mo takas ladyak pulos mapukawan tinamnama. Takas tahak. Alma. Kang runanti amin. Di pulos mapukaw ti pamatik iti Diyos. Ano aniyaman tikid kidawik kuno kidawik keng kuhana. Kid ipaay na lang ipaay. Basta agtalinaid kanyak ti pamatik namnama kan kang runanti amin.
ti ayat nga da kaniyak. Ti panagayat ko iti Diyos, iti bagik, ken iti patak nga tao. Manong nemi saan nga tamot nga dakis ko na no agkaida kami kini Alma iti daytang arabi. Gamot awandan kini Vincent taddan sa bali nga babae ti biyag ni Vincent. Tilaing anak ni Alma ti kalkalakaguman na nga mapasubli. Ngayon dinan kayat pa nga mapasubli pa manong nemi ni Vincent tayatan na kadi pa iti kasken ko anak. Kaya di sunga dakilitan ti pamatik manong. Dakilitan ti namnamak. Nga siyak metin ti kayat ni Alma. Kat mabalimmin ti agkaida iti daytang arabi manong. Manong nemi oray no Jack idiretso nga ibagakin ni Alma ti kahit asawen dagiti imbagakin ko ana. Ngayon pa check nga amuna nga maawatan na. Kat no itay kat agluluwa ni Alma ngam napunasan de tangaluwa. Kat rimimat dagiti matana. Akas la na ikanit sa bali manen nga namnama. Akas met iti kaadan ti pakatungpalan ti namnamak. Ken ti panagtali ni Ed, anapudno, dayto ayat ko. Adali man tanabi, Alma. Adan tumanin sa balagon daw ang ituloy ti nagsalita. Mapanak pa yung trabaho ni Bigan. Baka no, awan to ti gundawin mo nga mangibaga kaniyak, no, sa din no ti pakasaraka ni Vincent. Saan mo pa yung baga? Alma, panang kunakit saan nga naskan pa nga sa pulan. Ha? Taapay. Iso ka di pala yung patpatek mo? Andrew, patsek. Nga saan na kan nga eten? Di na kan pa kan ano? Tanakasara kidibak na nga babae. At idamag ko kat nagkasarda. Adya ka mo no kasano, ti pa nagkasarda kat nagkasar kayo met nga duwa. Dakal ti maaramidan ti kwarta, Andrew. Sa bagay, kansaan nga napatag kanyak ni Vincent. Alma, saan nga naskan nga yaten ti kaskan ko anak? Saan kun nga yaten pa ni Vincent? Kanyak katilahin kanak anak ko tinapatag. Kahit kong matuntunan ti ayan ni Vincent at no mapasublik ti anak ko. Tilaing anak ko ti kasapulak kan ko anak. Iso nga bagam kumano sa din no ti pakasapulak kini Vincent. Tainton bigat, isunto ti turungek. Iso ti kang runahan nga si kasuhek. Mapasublik lahing ti anak ko. Ibagakken ka. Kat kalbasan na. Intentol maturog. Kahit kuntikin na. Sige. Imbagak manong nemi no sa din no kalbasan na kinunat. Good night. Minat matak, agrimrimat na giti matana. Kahit ko kumangarakopin, oray lagsak sa gawis yu tiriknak manong. Oray man mo sa angas siya, tim mo na nga inayat na. Takuna na nga nagbalinak kanumat nga napateg itibiyag na. Ngayon napatpateg lahing ni Vincent. Nakuna na pa nga mabalin na kumala pagkaduan ti puso na. Inulit ko manong naming imbaga. Tadi namat isina, ti parang matmat na kaniya. Akas lamail iliw, da kinibibig na. Kas lamail iliw, ti arakop, ti may isang lalaki as kaniya. Kas lakayat namat arik na en ti bara da kinibibig ko. Tapno mapagdeferensya na ti bibig mi kini Vincent. Good night, Alma. Good night. Good night, oh. Sige. Dadatit silad mo. Nagnan kit insursurot ko't panagkita nga tinurong na tisiled nga para ken kuan. Kadi madano nan tiri daw tinalyaw na imisem. Good night. Good night. Sweet dreams. Ang tumigat. Baliwan na tumanin tagsarita. Andrew, Alma. Sige, Alma. Manong nemi, idiadda ko ni tisiled ko nakamulagat ak medlata mang tangtangad. Mang buybuya manon nemi ti dua nga lutiit
iti kisame. Nga kingkinamat. Iti makamatan ti kumamkamat nga alutiit, iti kamkamatan ng alutiit manong nemi. Nagbinisito dakid din. Siyak la kuman tumabisbisito. Nugayam adarara paapem sakbay nga maalam ti turog mo matagtagainip mo. Ngam kunada kabaliktad ka no, ti tagtagainip ti pudno nga biyag. Sangkon to nga tama tagikuha ni Alma. Iti tagtagainip manong nemi kampay di kat sinirek ko isuna iti silid nga yan. Andrew, I love you, Alma. Di mo ka di mauray nga mapasublit anak ko. Sakbay nga si kakin siyak tagdan na. Saan ko nga uray pa kapot hindi pa ilaeng nga tartarigagayak na marakop ka. Oh, Alma. Andrew. Nabayang man nga kaili-ili ko ti arakop. Arakop ni Vincent. Arakop mo, met. Sika lang uman tinaklon ko. Sana ko mga nagsagaba kastoy. No sikat. Andrew. Andrew. Gasta hunay manunay mi tinakinapaot ti panaglanang digid ibibig mi. Agpadpada kami nga mailili. Gasta hunay ti panagsagawis yu tiriknak manunay mi. Nangruna lang haruden iti adako iti barokong na. Ini makitak mamatmatak tinagpintas ti sukog nga marukong na manunay mi. Kat kasla siya kung tinagbalin nga harod nga agdedede kang kuana. Kasta unay mo ti panakangig ko ti asog ka na ring-eng na manunay mi. Kasta unay manunay mi ti panagas asog kan panagar areng-eng mi. Napapaot nga romansa manunay mi. Yung bigla nga nakariingak idadamang tugtugtug ti silid ko. Hey, Andrew, ano bang nangyayari sa'yo? Aling Banji, bakit ba? Naatake ka, binabangungot ka. Nagdagdagay na paklayan, Aling Banji. Nananaginip lang ako. Sorry sa disturbo mo. Disturbo ko. Sige, tuloy mo na ang tulog mo. Nagdagdagay na baklayan gayam. Ngayon kaslag pa peso. Hindi kita ikmanong name ti brief ko. Nabasa. Imun una nga nakariing ni Alma nga mitisyak manong name ti kabigatan na. Nadanon ko ida iti kusina kaduwa na ni Aling Vanji agraman dagiti duwa pandak nga kasera. Sikan din nagluto, Alma. Napila nga may tulong kumit kang ka, Andrew. Kat nakaluto akon. Itimplahan ka gaya ti kape, mabitlahan. Black coffee. Sige, amok. Agdumay ka ni Vincent. Saan nga makakape na dyan no awan ti creamer na? Talagang agduma kami. Nabudnoot pa nagayad ko. Idinto tayo sunakit ko. Si Kamet. Ato tinagduma kami nga talaga. Ngayon nakaskasda ako no apay nga. Nagbaling kami nga nasingid nga gayam. Sakit may mesa nga babae tinayat mi. Agkapekan. Nagsarita kami kini Aling Vanji. Agkaserak mo tinitoy. Planom ka diti agsapol. Iti trabahom. Kabilitan na kasta. No may buston ti balong ko ang kwarta. Kat sakto pa yan ti no sakto pa lang mapasublit anak ko as pagarikan. Itad nga takang ka ni Vincent ni Harold. Masapol. Kapag siya ti inana. May sapal lang taon na. Hindi panawam. Sana ka nga maamuitan ti anak mo. Iyam amok to ti bagikan ko na. Napalpalit nga amang ti darang ti danong mantro. Ngayon no siya ti ama, diyak kaya't ngitid kang kat anak ko. No siya ka ni Vincent, di mo itad kanyak ni Harold? Bagnangin ni Vincent, sigurado nga adabukod nga yaya ti anak yo. Maitad ti amin na kasapulan na. Ken sigurado nga naranyag ti masakbayan na. Idin to,
Tanog na edkan ka. Baka no. Taapay. Gabo ka dita. Kasto ti kasasahad ko. Kat saan ngitid kanyak. Saan ngitid ni Vincent kanyak ti anak ko. Ti pamatim ka di kat Jack may ipay kang kuha na tinaran niya ka masagbahin ti anak ko. Ay ko. Nasakit para ti may nga ina. Ti kas kanyak. Uwan Andrew. Nasakit para iti may nga ina kas kanyak. No ibagada nga Jack may itid tiragsak ti bukod kong anak. Anak ko ti anak ko. Kat ti anak kasapulan nak nga inana. Ada ka di pa'y mas napadpateg ka kasapulan ti anak. No saan nga ti pamateg ti may nga pudno nga ina. Sorry no nasaktang ka man itimbagak. Nga may bagbagak lahing ti bukod ko nga pamati. Nasayat unay no, itad kang ka ni Vincent ti anak yo. Tano siyak ti ama ti anak yo. Jack kayat ama isi na kanyak ti anak ko. Pinanawak ni Alma iti pagkasiraan mi manunay mi dinawat na ti contact number ko. Tumawag ka nun, adda kayat na nga damakin kanyak. Kinibagakmat kang kuha na manunay mi ti panagananad na. Sa bagay na rumamit ka di na dito'y Manila. Idi nag-aplikar nga nagtrabaho ti abroad manunay mi. Kaya inspirado ka nagtrabaho ti day tangal daw takasla nagkanak iti sungbat ti panagamamak ko. Uwen, uno nagkanak ti sungbat ti panangnamnamak. Narignak ti panagpitik man ti puso. Kat saper ko ma, dati may kaduagon daway. Kat sanak ton nga napaay, uno mapaay. Sa mesa, natagtaga-enop ko ni Alma Terabi. Nadanon ko ni Alma dito kasera, iti panagawid ko iti sardam, medyo naladaw ka nagawid tada overtime mi. Nakaluto ni Sona. Kaya ururahin naktapno, agadan kami kanomangan. Nga iti panagriknak at kasla asawa ko ni Sona. Ba nagapakasapulak unay. Huno pakasaragsakag unay. Ano nga tanong, awisek to ngagkasilid kami na. Kanayon lagi din nga naimas ti panangan ko, tada ka nga, baka lang ko, Alma. Kan si kapay tagluto. Napilang isumat may tulong ko ken kadro. Tadya ka mo nung asano, takabayag ko dito eh. Kanya ka mo nung baligi ako no saan. Irapin mo tagtrabaho, bayat nga raramidam ti panggip mo. Awan tirantak, ngagpaod dito yung Manila. Tanong maalak lagi din ti anak ko. Agawid kami nga dagos sa Ilocos, sa Jisulsuna. Ano nga namin tinabasamak? Itay damo kat awan pulos titad dagon dahoy kanyak nga makasaritak ni Vincent iti telepono. Apay nga di ka na pa na mismo tiyan na. Isutin mo na nga inaramid ko nga dinak pulos pastrekan di guardya. Umuna-una awan ti appointment ko kini Vincent. Ken kang nunan ti amin. Dinak kano am-am mo ni Vincent. Nagsakit, Andrew. Talaga nasakit. Ti asawam, saan nakan nga mo? Imbagam nga roda, kasalita mi sunit telepono. Imbag ta nakasalita. Nagbalinak ka makulit. Kaya nagpagpakasyak, iso nga pilit nga nakasalitak ni Vincent. Kaya na napasamak. Jack to kanupulos maalat ti anak ko. Lipatag idan nga agma. Makiasawa ka nun sa balit at mga maadanak tumanin iti anak. Kastat ko nana. Lipatag ka nun. Kat makiasawa ko sa balit at damang putot kanyak. Katsak deta Alma. At tuyak manin. Andrew, baliwak manin ti agun unoy kang ka. Di ka nga tamat marigatan nga mangipatag kanyak saan ka di. Si kamit lang ko na kanyak. Ano la, no kumataduwa ti puso. Kaya tatawanan ni Vincent. Asino kumapay nga rod ti sa bali nga pangibawing nga ti puso. No di siya. Andrew, tulungan nak. No maalak doon di anak ko. Isundo day tat sumarno nga panunutek. Nga marigatan ka. Nalaklak ka nga klon na mon. Wen, nalaklak ka nga klon na kun kadikasar ka. Kadagaramid tan ti kasukat. Ti anak mo. Oren dun. Madamdama. Agaramid tan to. Agkasilatan doon. Andrew, saan itong agtal na ti panunod kenrik nak nudyak mapasubli ti anak ko. Pacheck nga saan nga naragsak ti anak ko iti ayan na ita. Kasapulan na kasyak nga pudno nga inana. So nga maawatan na ko ma.
Kasanungod nga matulungan ka. Alo ko yung ni Vincent. Dati nga gayem kayo. Baring no sikat eh. Denggan na. Di nakapay denggan. Jack to pakit din. Ngam, Jack to sumardeng. Uri no ipang pangtanak. Anya tikit mo sawan. Jack ka no gamden. Tiag pakita. Iti asawa na. Kan di mangibagang asawa kisuna. Taramidem ka di data. Awan ti panggap ko amang pasubli ni Vincent Andro. Kan papatahin na kano lumaamuan ti asawa na nga imbaga na nga kaanakan na nga inadap na ka katsyak ti inana kahit mo sawan di anak mo imbaga na nga kaanakan na nga siyak ti inana uno siya ti inana kahit mo sawan pinagparang ni Vincent nga kaanakan na lang ni Harold isong inadap na uhin kaniti ka no sa bali nga pagilyan tinagkasaranda iti asawa na ita. Kaya mada ka di mat awit mo pamariknek nga da kayo ag-asawa kini Vincent. Awit ko ti marriage contract mi kini Vincent. Dagiti ladawon nga mangipanagnek nga nagkasar kami. Ti pa nakay-rehistro ni Harold kan ti pa nakabubunyag na. Adaladawon mi kada Vincent kan ti anak mi. Napadagdag iti ang ebidensya. Katuhin, tulungan ka. Agyaman anak. Tulungan ka. Tap na mapasublim ti anak mo. Kinasaritak met nga mismo ti dati nga gayem ko ng Vincent Manong Naimi. Ngam natangkan ti pangadeg na. Ken mangipangpang taiso na. Taore kano no anyat araramidan mi ori no asino ti abogado nga sidgan mi. San minto kano nga maabak isuna. Ket no saan kami kano ngagsardeng talaga kano nga papapatay na kami. Makabulan tinapalabas nga awan Manong Naimi tinagapuanan mi kaditi may nga malem nagring ti cellphone ko. Ni Alma ti timawag ket nakitutak idi agsang sangit nga mangibagbag nga si babalod isuna. Ano ya? Manong Naimi si babalod ko no isuna kadagos nga napanak iti presinto nga nakabaludan na. Kadnadaan kami ti gundawi nga nagsarita. Aping amin inaramid mo tinang kidnap kini Harold. Saan ko kinidnap ti anak ko, Andro? Apay ko makidnap ket anak ko nga rod. Ngimisuti, isagsagana da nga kaso kontra ken ka. Adagiti pulis nga mismo, tinakatiluken ka. Bayat nga, yad aduyom tubig. Ngimsan ko kinidnap ko nakmet. Anya ngamin na talaga napasama. Ti amo ken naalukoy ko ni Vincent. Imbaga nang itid na ni Harold kanyak. Nagkita kami ti may isang lugar. Nga adan kang kuha na ti anak ko. Katsakbay nga inted na kanyak ni Harold. Inted kumat kang kuha na dagiti adda kanyak nga pamariknek. Ti nagkasarami nga panakay-restore ni Harold kan dagiti ladawan. Inala ni Vincent dagiti nga pamariknek. Inted ko. Tapno ited na laing kanyak ti anak ko. Kaya di maala kong ti anak ko. Pinanawan na kami nga dagos. Naglugang kami ti taksi. Nagawid kam kuman dito kaserata. Kinamat na kami matan di pulis. Maawata kon. Inted kang ka ni Vincent ti anak yo. Ngem impulong na ka. Kadagiti pulis nga kinidap mo ti ubing. Hayop nga talaga na di nga Vincent. Ti hayop ti animal. Andro tulungan na. Kahit ko nagpanawagan. Kahit kong ibandot sa nga lubungan nga anak ko ni Harold. Tulungan na kumapangaasim. Mga halak ti taga-media. Nga mang-interview ken ka. Sige, arapin nagdatalma. Kahit nangeg kadigiti radyo ken nabuya kadigiti stasyon ti telebisyon ti panagsangsangit ni Alma nga nangibaga ti kinapudno. Nga dak idisibay na bayat nga main interview. Ano mabalin kat kayat na nga ulit-ulitan di kita kayat na nga ibaga. Gusto na nalma. Gusto din mo tagsakit. Ngem kayat kong ulit-ulitan. Kayat kong ulit-ulitan hentro. Barang no, malunag ti puso. Ti asinuman nga rumpeng nga malunag ti puso na. Iso nga ba'y anak laing. Maudin nga rodin ha. Sige maudin. Ulitek manen. Kat sa anak to nga sumarding nga mangibagbaga ti kinapudno. Tanya ko mati pambara ka mang kidnap ti anak ko no saan ko nga pudnong anak. Alaman? Ket ka nga asawa ita ni Vincent dumngeg ka. Kahit mo ka din ang agtultuloy ti panangloko keng ka ti lalaking nga nagtalkam.
kasano nga ang kasar na ka? Kat nagkasar kami. Nagkasar kami matisimbahan di Sulsuna Ilocos Norte. Inala kanyak ni Vincent dagiti apam maneknek sakbengen ten na kanyak ten ako. Ken oray no inala na saan nga mapukaw dagiti pamaneknek ta naka-i-file tinaka-i-filean da naka-save da. So nga nasino ka man nga asawa ita ni Vincent. Sikan ti pagpakpakasyak kasyan nak ko ma. Diyakon kasapulan ti asawak nila yung anak ko ti kasapulan. Isubliyo kanyak ni Harold nga anak ko. Isubliyo ko mga pangasiyo. Imian ni Alma iti pagbaludan bayat nga urayan na kanuno at aksyon ti asawa ni Vincent. Uno saan kit urayan na ti pan nakaiyuli ti adarom kontra ken kuana. Masya nakunay ken kuana no mabalin la kumaman unay mi ket kadwa ikisuna ti pagbaludan. Nga magnamnamak nga saan ngagpahot isuna ti pagbaludan. Talong tao tumit lang ti kinapudno. Uwan, kabigatan na saan nakasimrek iti trabaho tinakmanin sa rongkaran ni Alma. Adda akong didalan ko ang turong iti pagbaludan, iti tatawagan na kanim pakaamuna nga adda kanon iti pagbaludan di asawa ni Vincent na kadwa na kanon ti anak na ani Harold. Iti makadanon ako ni pagbaludan manong nemi saan nga nakabalod ni Alma. Nga kadwanan ti anak na, nga rarakupan na, nga karkargain na. No kasta, 5 taon ti kinapudno, adan keng ka, ti anak mo Alma? Adan Andro, pinatgan nga po Diyos ti panagpagpakaasi tayo keng kuhana. Saan kami ngagsinapay ti anak ko? Ano nga naman tinapasamak? Kunak malanom, adama diyo ti asawa ni Vincent, pimanawen. Kalbasan nga, insubli na kanyak ti anak ko. Kad kalbasan nga nalulawagan keng kuhana tinapasamak. Ano nga rin tinapasamak? Nasarakan ti asawa ni Vincent dagiti inted ko nga itinted ko kini Vincent nga ebidensya ket umanayan dagiti tapno mamati ka dagiti imbagan. Dadya inted mo kini Vincent nga ebidensya nasarakan na di asawa na. Uwain kastagayam awag nga rin ti problema awanan ngam siya di ba nasolba ti problema ti puso. Saan nga narigat nga pagsalitaan dita, Andro? Agbakasyon tayon, agkukuyog tayon nga agawid, agsubli di Sulsuna. Kat sadyahin nga tulagan ta, no kasanot pa nag-asawa ta. Agpeso, kagyaman na kalma. Ginagyaman kami, Diyos ko. Anda kami matlagayam kini Alma at agdad na itong palbiag. Iti agdama manong nemi kat agasawa kami kini Alma. Kalbasan nga nadamag mi, kaya napaneknekan mi, anatayin ni Vincent. Adugayam manong nemi, adugayam dagiti anomalya na iti negosyo da iti asawa na. Kaya adu dagiti napaspasaktan na, ket pinatay da isuna. Balon ni Alma. Naragsak kami iti agdama manong nemi, wen. Ket kasta una iti panagyamyaman mi kini Apo Diyos. Tawan sa bali nga akin plano kadagito yung napasamak kada kami no saan nga isuna ni Apo Diyos. Nangro na kanyak ket nagtalined kanyak dagiti talo nga kasapulan na unay ti biag. Ti pamati ti Diyos, tinamnama, ken ayat. Aday ito ti kapatgan kadagiti talo. Ayat nga awan patinggana. Faith, hope, and love. Dito nga rod manong name iti pagabuklan, ti paset, tilagip ko tinapalabas sa Jactopulos malipatan. Kanagyaman naglaunay, ti anusyo nga nang drama, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimingan ti biyag, kanagiti padak nga nagipaglagip tinapalabas. Manaksid kini Harold, adanduwa, nga bagi mi nga anak, kini Alma. Nga dito kami sulsunan manong na nga nagnaed, kat dito kami nga trabaho, kanagnagnegosyo. Toy nga rodagyaman nga pagaya mo, Andro, iti Sulsuna, Ilocos Norte. Salamat kang ka, Andrew. Iting ka pa nang isalaysay. Amis mo kaniyak. Dito yung pakasalitaan niyo. Nga best friend ka gayam gini Vincent. Kalbasan na kat nagkaribal kayo. Iti panagayat. Iti may isa nga babae. Ni Vincent, iti nagbalagi. Ngayon kasi dyan iti pakasalitaan na. Nag-abroad ni Alma kat nabalod. Gabuta may pagkarup nga na
tinangran na, ti aywan na. Si Jai. Ngam limtaw ti kinapudno, nakaimbag ni Apo Diyos. Dito ti wais mo't ni Vincent, nakaasawa ti baknang. Ket, kasi Jai, ti kunadan, nga saan nga matmaturog na Apo Diyos. Lumtaw ti kinapudno, madusa, di kitagararamid ti dakes. Ket gabo ti panalaus nga panagayat mo, kad na tinamnamam, kad nagtalined ti panagayat mo kini Alma, da kay matlaeng, iti talaga ni Alma tinang insagot ni Apo Diyos ka. Kat pumakadamot ka ruden ti pagayam yun ni Manong yon Nemi Ruiz, mangibadbati akong tinembag nga oras kada kay aming nga sa kabada, babay na po.